Ceng, anak. Saya mau pegat. Mana? Oh, ayo. Hei, enak itu, Cil. Alangan pegat tuh. Wah, cuaca hujan deh, aing ke sawah. Nong sawah jam, ya parek warung mejuna bagus. Baru sekalian nong, tata balong. Lah, mending ke sawah bayar hujan-hujan ge. Jadi parek bisi ayah hama naon gitu di sawah. Mal enak aing teueuran aja bener ku RT kan aing. Iya, ada aing gak tukut ngancel ke handap. Cot. Atuh bukan dia, bungkus benang gua aing. Nanti kok direbutan disuekeun. Endong aing mah mesti dia cokot. Oh ya, ya. Ngeribetkeun mah dia. Halo guys. Gahil doang eta jelema barerog. Pasti nama ngusupan balong aing eta, mau salah deui. Endah ku aing teu dibere pelajaran mata budak barerog supaya kapok eta. Itu salah itu aing. Asian nanan ji mensebungkeun bae dia nanaeunan dia pani balong aing inan dari ngusepanan balong aing sanu ngusepan balong ka haji jangan mantap jelaskeun teh Aing gitu cara nama ke haji salah paham eta. Kai malah ngusap. Ya, nunggu sendal cikebek. Main dorongkeun bae. Tatanya heulan. ai dak aing hampura burung dak koreng dari nyokot sendal gitu. Hampura aing dak. Heuy. Action. Ulang euy. Action. Action. Udah, pengen lagi derajat kenapa Satu perkara kemburuan dia mah. Allah